Ki pulit kidang penlong ya kajing tekit beniak ban lap ya bedon keti kajing Pyniap dusmon yau Heprit kesian bor kalmudai news Snem kerta nanong rak silong ya kemet yap Heprit kesian bor lap na klau lum rumnong mau pat ha kendai trik risau sisngi haden belaja hawaya dai berkani usuptenden of police ka is kasih ba bibek sim ulong ba kajing tekit kedang kam cuat bat simpo nama ba ki pulit kidang tekit beniak ban lap ya kajing siam baro katkum bujing ong SP ha kajing sia ki pulit ka lap ksai ya katuk ni kibadon keti bat kibara suba bat Shankhmat halo kan jingjia tang ba kimpat la ban sulek kem klempat biang ba saki satal la ya thu bagi pulit kidang wat ro ya kadau ba kongsan balai la Pyniap yau ni Heprit bat ondrayo ya gar forensic report kan yarap susu ban ti benia ban lap ya kibadon keti ka rangya jing toket hi ka kes kamjuat hi ba ki ide khna ibanang tu hi jaka ban long di kunswet ban ni dang wat adaw ke ek motif ba penlong hi ki priyo ban Pyniap hi ba adu mentahi ka ke motif ni dang wat iladan te ki priyo pasuba hi te Andrei ka jing toket kandang yai peteng ban ninyo ya kata evidence kanang ban ket connect ki priyo ki bale but if kumbat even Andrei klemben ka evidence pedeng in suba ro kamno ban chu kem ne hamlo le hot suba ki priyo ki bon ki priyo yang ka ki persons of interest de ka halo kata ka jing toket kanang yai peteng but in la yo sure ki forensic reports palaban yarap shusho ya jing toket destin dilaban lap mi ni priyo ki badan keti mula onong kadang kan kam simpor nian ning no kani hoi kan kam simpor hi ba kes kam chuan hi kam dek pasuk ba tu hajan ru kimton ki CCTV cameras ban hatu cakar badan media bro kadang tasiliam hi ki CCTV sendiri bon ki nanti kisengkian ki papa shot ba cakar ban dan ki cakar bon dan CCTV company ai kami ai dari ka jitoket kadang yai beteng ka SIT kadang trish tom pan wat madu badan keti halau ni kata